Vale binaran di Cenef bêguman gelek civînên opozisyona Sûriyê li wir hatin encamdan demekî gelek bû behsê dareşna destûreke nû bû Sûriyê dikir. Exîren hikûmeta Sûriyê gel opozisyonê geşna sîğayekê bû çaveke gut û bêjkirinê sebaretî dareştina destûreke. Taban tevlî hevî jî gelek hebûne korona bû bala serê vê civînê jî ev civîne ragît. Geloyeke korona nebada encam hebin. Hawas egît endamê desteya danûstanan ya opozisyona Sûriyên hal wekû pêşgirjî ji nûnerên Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê de komîta destûrî da li Cinêvê ye. Kayek hewa zemata baş be dizanim tu gelek mandûy îro hemû tu civîn hebûn sibehê jî te civîn hene lê ji bo bînerî giring e vê pirsê bişopînî tu zanî Rojavayê Kurdistanê li Sûriyê heye beşekî giring ya Kurdan em hez dikin vê bizanbîn gelo yani ev çar kese bi korona ketine kewata korona jî bû derdekê din ku êdî ev civîne bi vê awayî bigihen çarendivîsan çi lê بله دنباش که کار بگومان یعنی مثلا کرونا و آستانگین زحمت بخارانی پیشیا پیشوچونین و قناغه دانستاندن مثلا دستوری ده باوری مده یک شخال هری گرنگ آوه صبح 2 ساعت صبح دسپیک ده گفتگول سرهات کرن او جی سربنگها الهف کرنه آنا بنا شاندن الوید حاضر شاندن دسته دانستاندنی هر وها شاند رژیمه ناسنما بنگها ناسنما نشتیمانی آسوری چه آوایی وقت بیجه سر بی سکناندن و بی ناسکرن بگومان وکون زانن یعنی دسپیک آوا کرنا سوری پشتی پیمان ناو دولتی اف سینور نه نب اراده ملت سوری اف سینور هاد دانین زیده نتوکی اولکی الهندره وی سینوری ده مجبور بون هفجیانکی بهوره لی او تجاری جی نبون شریک بکارن ناسنما نشتیمانی آسوری بدن ناسکرن جبرویه که دستلات ستمکار تم و تم به ایدئولوژیکی وکخوا گورمجگی خواه قریج و گمار ولات سوری تم یک آلی دا ناسکرن باوری مده او خالکی گلکی گرنگ بو لی مخابن مثلا توجبونا کرونا 4 کس حتی نها هر 4 کس ایش شامه هاتنه تولی جبری نهاجی مدگو او رژیم نماتکاره تا آوایی ریوبریا وی ولاتی بکه ریوبریاوی تنه بوا پروگندک براگاندنه نکاره پیوستین خلق و تواهی سولی هری کمجی جواره پیشکش بکه یعنی حتی اثبات به یعنی تحلیل کرونا رخ نراز درد که فبگمان مده او تیوی وارته بحاجت سوریا دستلات کی بکاره خدمتگزاری بکاره پیشروجا سوری تیدا پر نتا و پر اول بیناس کرن ولی که حواسه گیته جی گوتی سایکس بریتانی پیکوی فرانسی 104 سال بریان ها نقش سیاسی و دورداریتی اف ولاتی تات که چیکره طبعا هیچ ولاتی که بخواسته گلت پیکات نبوده لی واقع اوه توزانی سوریه جنها به فعلی جاره کدن هات که دابش کرن تواجد هزین اقلیمیتی ده هیا هزین دولتی هیا تواجد گروپین تونتراو هیا حتی رژیم جی توزانی یعنی اگر بری چند ساله روسيا نهات برجيم هرنات ما يعني تشتغنا با نافي او اخن هال بندستيجي جاليه روسيا ايران وتيتا باراستن كواتا ناس ناما سوري بريان هاجي نقاشك جدي سرطه كرن ايا كمار عربيا سوري به يعني جي تشتكدن به وكان نقاش سربان برساتين قالوا اما بگمان ما دشخوا نها د آلیا وقت بیجه ام کارت کن آلیک جه او پیمان ما الاوپوزیون رهایی او پیمان ما راستوره ناسنما سوری بیجه سوریا ولاتی زیده نتو اولکی الهندره وده جبروی که و دستور سوری آپش روزه باوریه مافین نتوی همو نتوین الهندره سوریا دت اجمرن عرب کرد ترکمان سریان آشوری بکه هر وها زمان و کلتورین و
بێ پاراستن بەشێکش وەک دبێژێ کولتورا نیشتیمانی ئا سووری بێ سیاساتی چەوت و شاش ئێ دەرحەقێ مڵەتی سووری و نەتەوا دەهاتیکردن vêwerê ڕاشکردن پرزگرێکا کوردی هەندێ سووری دە vêwerê چارەسەرکردن ئەف هەمی وەک دبێژێ خاڵێ سەرەکەنە ئێ ئۆپزیۆن گەرەک خودی لێ دەرکەوێ و بەرەوانی بەردە بکێ بەرنەو قاوێژی ئێمە وەک ئەنجومانە نیشتیمانی کوردی مەرە وەک دبێژێ ڕێخستنا سریانی ئاشووری ئێزدیب ئاریکاریە ناوەندا لێکۆلینە ئا کوردی ئۆروپی تیمێک مە ئێ پشگرتنی هەیە هەفدیتنێ وێ ئێ جدا جدا پیشاندên ناودەولەتی رە چێدبن هەروەها هەفدیتن بە شاندên نونەرên شاندا ئێل هەندێ کۆمیتا دستوری رە چێدبن کاغەت و نەرینên مە وەک دبێژێ ئەم پێک دێنن ڕەشپەلەک دستورا پێشە ڕۆژێ ئاسووری بەڵێ تو زانی پێکهاتین دن هەنە لێ کورد پێکهاتەیەکی سەرەکیە نەک پێکهاتەیە نەک ئەقلەیە ئەنی پرسا کوردان لە سووریێ وەکە پارچێن دنجی پرسا ئاخەیە پرسا ناسنامەیە پرسا جوگرافیە تو بێت زانیم و هەر کەسێک ژیوەیەکە زانە پرسا کوردان ها لە سووریە چ قاس پرسێکە زاقە یعنی لایەنێ ئۆپۆزیسیۆنێ و حکوومەتێژی گەل و چاوا vê pirsê qebûl dikin ew jî baş zanin pirseke hatmiye heye lê çawa hezm dikin çawa qebûl dikin çawa buwara got û bêjan dikin çawa serincê neb cidî wergirin انها گوما حتی ایرو دانستاندنا جدی برژیمه را چێنەبووە گەلک خاڵادە ینی ئەم بێژن ئەو رێژیم هین وەکت بێژێ گاڤ هیدی هیدی هەندێ شاندا ئۆپزیۆنێدا مەسەلا بەرڤەچۆنا گاوا تێ ئاوێتن لێ باوەریە وەک تەژی کەرەم کردی وەک باوەریە مە هەمووا و باوەریە بهترێ وەکت بێژێ بەشێن ئۆپزیۆنی حتا ئیرۆ ئەز ینی ئاماژە پێ بکەم یەکش ئەندامێ شاندێ گۆتارێکی نویسێ دبێژێ حەک ئەم ناسنەما سووری ئا نیشتیمانی ئەم بدن ناسکردن vê xelk hemû bizanin yekî nekurde pirzgirêkek Kurdî li hundirê Sûriya de heye hacetî çareserkirinê ye ew jî pirzgirêka miletek ye ya neya kêmnetewek ye yanî herkes zanin pirzgirêka Kurd wek pirzgirêka miletekî serxaka xwe jî vê werê çareserkirin ew sistemkariya 100 sal 104 sal wek dibêjê sere بله derbas bûne ew المجیه ویده تنه سوریا که آلیت فکره هین تنه لیت فکره و چاوانه او دستهلات به البنسها هنک سلوگان دخوا بکاره بپارزه لی باوریه مده دماوی چوه دیتنه می جواتا ناف دولتی را دیتنه می ولاتن خودیرول و گرنگ لروشا سوری را همیجی دبیجن اف مثلا پرسا کردی و چاره سر ببه هندره سوریا پیشروجه ده دستور سوری آ پیشروجه و پرزگریکا چاره سر بکه جبر توری ایرو دستوره کی بدانه به چاره سر کرنا پرسا کرد به گمان و او دستور و پیشروجا وی ولاتی و چاره سر کرن جیره نبیش بر پرزگریکا کرد طبعا كلام صراحه نممكن پرزگریکا سوری وری چاره سر کرن بله يعني رژیم دەڤەرێ دەسەڵاتدارên دەڤەرێ ئەوێت نکە ئۆپۆزیسیۆنجی سبەهی بێنە سەر دەسەڵاتی هەر عەقلیەتی وان یۆکی دەسەڵاتە نکایە بۆ نمونە لە عێراقê دەستوری عێراقê کوردان تەبەندی کرد مافên کوردان gelek tێدا نەچەسپاندن لێ ئەوێن معارزên عێراقê ku کوردان ve hewandî kurdana û parastî tûna dەسەڵاتê da şîn pêxwaraq kir eslen ihtirafê van dest vî destûrî nakin van birgehar cêbecî nakin sedûçile bu cihêrêma Kurdistanê heta dawiyê ye opozîsyona Sûrî jî taban ve gelek barî pê heye gelo eger ew jî sibehî pê nîşîn pê xwe xweş bike eger hindekî ihtirafê biçî jî bikin sibehî wan peşîman nebin ya giring aliyê sêyeme aliyê nêvdewletiye taçan hîn gelvan aliya behsêkirintiya mafên Kurda bikin eger di nava destûrî jî dabin lê aliyetê cêbecîkirinê serê bî ئێمە بێگومان بەری هەر تشتی vê باوەریya me bime hebe kekê hakar hek باوەریya me bime û mafê miletê me nebe jixwe bêguman û em xwedî îrade bin vê باوەریya me guê îradê were hek em mucibê wê gavê xwe neavêjin û kar nekin bêguman wê tihî vî ser kesekî neyê ava kirin lê
هک باوریا ما موارب اراده موارب مافه ملت موارب نزیک بونا ما و تکلیه مجی همو کثیره و سر بنگها و اراده و باوریه به جبروی که ام دبیجن دستور الهندره کیجان ولاتی دبه او وکلی وگرا سرکه الچاره سرکرنا چنکوکیه پیش روجه ده هبن جبروی که پیوسته وکل بیجه الهندره دستور سوری آ پیش روجه ده ام بکارن مافی کرده ده تثبیت بکن یک دو بگمان وکون هموجی زانن ایرو گلک ولات خودی هست باندورا و سر روشا سوری ها بریارا چاره سرکرنا پرسا سوری بریار ناف دولتی تیدهات نستاندن بگمان جبروی که اف گروپ مای پیشگرتنه الویدیا تکلی وقت بیجه الهزه ناف دولتی خودی باندور رها و هورگولی السر مسألة رنگ چاره سرکرنا و پرسگری که و رنگ وقت بیجه ام بکارن درباز بمن قناغه که نه خلق سوری تمامی و بسری وادجی خلق کرد مافی و پاراستی بیل پیش روژا سوری ده هک ام بکارن و جی بکن باوری مده بویره و گلک تشتی دیجی بله که حواسه کرم بین بحث جوینا بکن تدید چار اندام به کرونا کتنه بهیویا و اندام دی و تایبتی جیت بیب سلامت بی انی مصير وشار نویس جوینن وجاره چه هات گلو برای ویدیو کنفرانس آبه آن بوده مکنات گرده تا پاش خسته و گرینگه هبونا کردانجی چارچو ویوانی قاطعه اره سکناندن و پیشوچونا واجوینا بگمان گریده نهاب و قناغه ده وک نتیجه تالیه مثلا تحلیل کرونا و بگین کوده پشتی حتی صبح ایواره و تشتک جه دیار ببه بگمان آمده اف جوات شخوا یعنی امتکارم بین اف جوات پیشوچون زبن به نتیجه برکتی کرونا لی کس نکاره دیار بکه و کیجان روژه یا کیجان پیش دهرنج بر امزانن اف جوات پیشوچونا و گریدای به تکلی و دانستاندن نونری جواتا ناو دولتی گربه درسون سر بنگاه تکلی وی پشاندن جدا جداره اوت کاره و دمه الوی وقتی ده دیار که باوریه من او خوشی ایرو داخویانی آواه بو اف جوات راوستاندن گوه داخویانی کیاوای نهبه روژنوری ده سر مثلا پیشوچونا واجواتا جبروی که ام نکارم بیجن ولا اف جوات و کیجان وقتی و دیسا بردوام بکه یان هک اف جولا های امنهات ده هک خلاص بو جولا ددوی و کیجان وقتی بیج بر مثلا کرونا زن مثلا الناف دنیه توایی گلک زحمتی بخورا آنینه مثلا پرسا کرجی بگمان بشک سرکه پرسا گشتی الهندره سوریا ده دبه چاره سرکرنا ویجی گریدا چاره سرکرنا پرسا سوری گشتی یعنی هر دوجی باوری مدد تشتیب هفدو و گریدانه یک به یکی نایت بله پرس حواسه گید اندام دسته دانستانان یا اپوزیسیون سوری گلکی سپاس که حواس الجنوبیتو گل ما بی بیا صحته که گلکی باش دورج کرونا سپاس که سپاس ممنون